Om Swastiastu. Rajang semang alir serang sami, rajang rauh ring kelas 6 nggih, ring mata pelajaran bahasa Bali nggih. Nggih malih kecunduk ring Bapak ring mata pelajaran bahasa Bali, ring ranane mangkin nyiring iraga sarang sami berdoa dumun sedurung ngawitin pepelajaran ring ranane mangkin nggih. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing nggih. Berdoa mulai. Nggih puput. Nggih ring ranane mangkin Bapak akan melanjutkan materi nggih. Materi sane auku sampun lintang nggih pada minggu lalu ngenen ndik melajah bebaosan nggih. Nah, minggu lalu kan iraga sampun lajahin ini ndik lengkara mandut linggih lan lengkara nganutin penegas nggih. Nah, ring rana mangkin Bapak lan turang punika ngenen ndik lengkara sane manutin lingging nyanyi nggih. Wonten kalih wonten lengkara lumaksana lan lengkara linaksana nggih. Napa nika lengkara lumaksana lan lengkara linaksana? Nggih, mungkin Bapak akan telatarang utawi menjelaskan nggih. Nah, ring dasar kan sampun Bapak telatarang minggu lalu nggih. Pak lanjut. Nah, niki karike heling lengkara bahasa Bali nganutin linggih nyane nggih. Karike ingat napi nika subjek, predikat, objek, terangan nggih. Subjek punika patah sekadi jejering lengkara nggih. Subjek pada kalimat nggih. Lengkara nika patah sekadi kalimat nggih. Tapi menten subjek nika patah sekadi bahasa Indonesia nggih. Menten nama panggilan orang, hewan, tumbuhan dan benda nggih miwah sane yanan nggih. Yening predikat napi nika lingging lengkara nggih. Lingging lengkara nika kawastanin predikat utawi kata kerja nggih. Akeh nika ring bahasa Bali kata kerja ini mangda ngalih ring Google nggih. Nah, niki wonten penandang lengkara utawi objek nggih. Pates kadi kata benda nggih, objek dari kalimat itu nggih. Nah, yening pitarading lengkara nika patah sekadi keterangan nggih. Wonten terangan genah, dauh, wilangan, kahanan nggih. Sane sampun Bapak latarang minggu lalu nggih. Ngene ndik pidartaning lengkara nggih. Nah, ring rane mangkin Bapak jagi latarang ngene ndik lengkara bahasa Bali nganutin lingging nyane nggih utawi predikatnya nggih, kata kerja. Nah, iki wonten kekalih nggih. Wonten lengkara lumaksana lan lengkara linaksana nggih. Niki wonten kekalih lengkara bahasa Bali nganutin lingging nyane. Lingging punika patah sekadi predikat nggih, kata kerja. Nah, nggih Bapak lan turang. Nah, napi nika lengkara lumaksana nggih? Lengkara sane jejering lengkaran nyane ngelaksanayang pekaryan nggih. Kari ngelaksanayang nggih, kata kerja yang masih bekerja nggih. Lingging lengkara nyane utawi predikatnya ketah marupa runo tiron nggih mapengatur anu suara nye, me, ne, nge nggih. Nye, me, ne, nge nggih niki. Lengkara lumaksana nggih niki pengertiannya jejering lengkaran nyane ngelaksanayang pekaryan nggih. Kari melaksanakan nggih, masih melaksanakan pekerjaan nggih. Napi nika ciri-ciri lengkara lumaksana nggih? Wonten nyemenenge nggih. Nye, me, ne, nge. Asal bemisi nyemenenge pastike nika lengkara lumaksana nggih. Misalkan contoh beli made nusuk sate nggih. N. Iki wonten n nggih. Predikatnya n nggih.
Nusuk predikatnya, nusuk sate niki kan subjek, predikat lan objeknya sate nggih. Nah niki wonten kekalih wonten mbok putu ngae rujak ngae. Nah niki wonten lengkara lumaksanane ngae rujak mbok putune napi subjek ning niki predikat niki objek nggih nika. Elingang nika subjek napi jejering lengkara ning predikat nane lingging nggih ning rujak nane objek nane penandang nggih nika basa Baline SPOK ingkang nika ning makarya basa Bali elingan nika enten jejering lingging penandang pidatane nggih padah sekadi bahasa Indonesia SPOK nggih ning membuat lengkara utawi kalimat nggih niki malih lanturang adine nulis surat ibi sanjo di ampike nggih niki wonten adine subjek niki predikat linggingnya nah niki ciri-ciri iraga yening makarya lumaksana nggih lengkara lumaksana niki ane para niki nggih nyemenengo niki nyemenengo pastika niki lengkara lumaksana nggih nusuk ngae en nulis harusnya tulis nggih nulis manah nggih ika kan ilubdak ke manah kijange entu nggih harusnya panah dadine manah nggih manah akeh nika runot piron mau pengater anu swara nggih mau pengater punika pada sekadi awalan nggih awalan yani awalannya nyemenengo pastika lengkara lumaksana nggih pastika nika lengkara lumaksana ke ciri-cirinya mangdo inget nggih lele sang sami. Nah pak lanturang ke lengkara linaksana nggih tapi nika lengkara linaksana lengkara sane jejering lengkarannya geni pekaryan nggih utawi sampun kelaksananya nggih subo makarya nggih subo kelaksanaan lingging lengkarannya ketah marupa kuratiron pengater nggih nah niki lianan sareng lumaksana nggih niki mempengater ka awalan ka mapangiring in nggih miwah nggih mapangiring punika pada sekadi akhiran in lan nggih misalkan contoh satene katusuk bahan beli made nggih katusuk nggih nika pastika lengkara linaksana dening tiang dukaina ring guru nggih niki dukaina niki mapangiring nggih niki wonten bungane adepe deken loh sari di pekan Badung nggih adepe nggih mapangiring niki adine makin in nggih mapangiring in bedine nggih galenge tekakine teken panak nggih mapangiring nggih dari sang sami napi ngenen dek lengkara laksana napi keh sampun mengerti atau sampun batas nggih. Jika belum, jika ada yang ditanyakan silakan WA atau japri Bapak nggih. Ring dicane nika sing ngerti ngenen dek lengkara laksana. Nah. Nggih. Ika ring dicane nika sing ngerti mangdo WA Bapak utawi japri Bapak nggih. Nah, dari sang sami puniki mangdo aluh alete membedakan mana lengkara yang laksana lan lengkara lumaksana nggih. Niki manten tulis nggih. Nyemenengo niki pengatur nyemenengo pastika nika lengkara lumaksana yening benten mapengatur ka mapangiring in lan nika pastika lengkara linaksana nggih mangdo alit-alit sareng sami
Presida membedakan nggih. Membedakan mana lengkara linaksana, mana lengkara lumaksana nggih. Mangda bisa makarya lan membedakan lengkara punika. Lengkara kalih puniki nganten lingging nyane nggih. Iki nggih predikatnya nggih, predikat lingging nyane iki. Nya menengo. Iki malih nggih ka a niki predikat nggih, predikat utawi kata kerja nggih. Iki malih kata kerja. Ke lengkara lumaksana lan lengkara linaksana nggih. Punapi sampun nggih, yen sampun iki wonten tugas nggih. Nah, mungkin buka buku paket Manggu Sastra halaman 23 nggih. Halaman 23. Nah, iki wonten yang pertama nggih, makarya ring buku latihan. Nah, ini tabelnya soal dan jawaban nggih. Misalkan niki wonten contohnya nih. Bajune umbahe teken niratih apang kedas nggih. Lengkara napi nika? Lumaksana napi nilaksana nggih. Nika mangda alih sami bisa membedakan nggih. Yen sampun centang niki nggih. Canange aturange teken i meme nggih. Napi nika? Lengkara lumaksana napi lilaksana nggih. Mangda presida ngabuat tugas puniki nggih. Niki ring buku paket sampun wonten nggih. Wonten dasa soal nggih. Punika ring halaman 23 nggih. Punika mandu kekaryanin yen sampun usan makarya foto puniki tugasane lan ke-upload ring Google Classroom nggih. Nika Pak menduwe nilai nggih, nilai harian alih sami nilai harian ini. Iki sampun ada tatas utawi mengerti napiten nggih, mangga Bapak Presida nyingakin nggih kenapa kedija nika pemahaman alih sami ngendik lengkara lumaksana lan linaksana nggih. Nah, nggih ngeneni ndik materi ring dan mungkin Bapak cukupkan sampai di sini nggih. Ngetang alih sami buka buku paket nggih. Nika pelajarin napi nika lengkara nggih. Buka sering-sering buka buku nggih. Nah, ini sampun elingang nggih. Elingang malih siki 3M napi nika 3M nggih. Memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan nggih. Alih sami mangda iraga sareng sami kena lan rahayu nggih. Nah, ngene raina mangkin ring ke pelajaran pesapadi Bapak puputang nggih antuk parama santi. Om santi 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 Om.